Aga praegu on mul rõõm ja au lavale paluda coverbänd Tricky J Estonia. Saadatan Riise, basskitarr, Rem Jugai, kitarr, Arnold Püve, akustilised trummid ja Kirilla Tõõlin, klahvpillid ja akordion. Teine pool kontserdist kulgebki nõndaviisi, et saatjaks on ansambel. Operett oli Georg Otsa jaoks üks väga oluline žanr, kuigi ta esitas väga erinevast vallast laule. Aga operetti ta armastas ja operetti lugudest nii mõnigi sai väga kuulsaks, nagu näiteks äsja kuuldud Mr. X-i lugu. Aga praegu kutsun ja palun ma lavale selle ürituse residendi Maria Kondratjeva, kes esitab teile Imre Kalmani operetist Montmartre kannike Karambellinolu. Дорогие друзья, начинаем ту самую часть, которая мне очень-очень по душе. Представляю вам, как интересно услышать то, что давным-давно забыто. No nüüd tuleb tõesti esitusele laul, mis on taas kord Georg Otsa poolt nii kuulsaks lauldud, et soomlased olid täitsa pöördes ja on pöördes siiamaani, kui nii võib öelda. Sellepärast, et see on laul, mis on peaaegu et Soome rahvalauluks saanud, see on Saaremaa valss, mille on kirjutanud Raimond Valgre ja sõnad Deborah Vaarandi. Ma kutsun lavale ühe noore ja andeka Aritoni, kes loodetavasti tulevikus vallutab palju lavasid. Tema nimi on Tõnis Sarap
Tallinna Muusikakeskkooli 11. klassi õpilane, sellesama Sõpruse konkursi laureaat ja ka paar aastat tagasi Georg Otsa laulu parim esitaja, seega Grand Prix selles valdkonnas. Nii et palun, Tõnis! Tundub, et kuulsus on kogutud juba. Nii, aga järgmine esineja, nagu te näete, tulevane superstaar ka kindlasti, absoluutselt kindlalt lavade vallutaja. Meie väike Stefani Zahharova, kes on lausa lasteaia tüdruk, käib Sinilinnu lasteaias ja laulab sellise toreda laulu meie enda kodulinnast Tallinn. Selle on kirjutanud Aarne Ott ja sõnad Heldur Karmalt.
Järgmisena tuleb esitusele Gennadi Padelski lugu Letka Jenka ja selle esitab Maardu gümnaasiumi ansambel. 11 inimest peaks lavale tulema. Хочу помогать дороге, просто со стенами я шел.
прекрасных учеников. Это учителя музыки из города Марду. Марду гимназия. Heliloojale Listoff on kirjutanud sellise pealkirjaga laulu. Ja pomnju valssas vuh priljestnai. No, eesti keeles võiks ta olla, et mäletan imelisi valsi helisid. Seda laulu esitavad teile Irina Fadeva, 14-aastane, ja Anastasia Khmelnova, 16-aastane. Polina Leo tuleb lavale ja lavab teile laulu Valge öö tango. Selle on kirjutanud Gennadi Padelski. Поставлен был навек, синевиков в стиле.
Helilooja Mark Russo on kirjutanud sellise toreda laulu nagu Одинокая гармонь, üksik lõõtspill. Ja selle esitab Kira Batšenko, kes on 12 aastat vana. Kui ei oleks olnud ees raudset eesriiet, siis ilmselt oleks Georg Ots esitanud Eesti Laulu Eurovisioonil. Aga nii ei läinud. Küll aga kirjutas Rauno Lehtinen pea 50 aastat, pisut rohkemgi kui 50 aastat tagasi ühe sellise laulu, mille nimi on Hetki. Ja selle laulu laulis taaskord kõigi eestlaste südamesse omal ajal jälle Georg Ots. No praegu laulab teie südamesse Tõnis Sarap taas laval 18-aastane noor. Hetki, millal raud
Arno Babadžanjani laul Mälu paagid. Selle laulu esitab Jelena Sevastjanova. Thank you.
Jelena, aga Anna tuleb tegelikult sama nüüd. Anna-Sofia Subin, 10-aastane, väike Preili esitab laulu Armsad silmad, mille on kirjutanud helilooja Benchman. Vene keeles kõlab see Родные глаза. Песенка про капитан Dunaevski esitab Miroslav Vorobjov, laul kaptenist, 8-aastane noorhärra.
kuulmata laulu Järve keskel väiksel saarel. Selle laulu esitab 9-aastane Veronika Jelõkova ja teil on võimalik ka viiulit kuulata. Juba lahkus garderoobi. Aga me läheme nüüd ajas tagasi ja kuulame sellist nõukogude nostalgia. 1955. aastal kirjutas helilooja Konstantin Listov ja temaga kahasse luuletaja Georgi Rublin laulu Sevastopolski valss, Sevastopoli valss. Selle esitavad Ksenija Aleksandrova ja Anastasia Paškova. Esimene 16-aastane ja teine 18-aastane.
pisut hilisemast ajast. Selle loo esitab Nikita Konashenkov, 10-aastane noormees. lavalt üle jalutanud kohe hulgini tulemasi staare. Aga praegu üks väikene nostalgiline tagasipõige jälle nõukogude aega. Esitamisele tuleb laul filmist Kilp ja mõõk. Äkki mõni mäletab. Muusika on kirjutanud Benjamin Basner, sõnad Mihhail Matusovskilt ja loo nimi on Ščivona Tšinätsa Rodina, millest algab kodu. Elisaveta Sokolova, 15-aastane Irina Padejeva, kelle vanus on minu jaoks saladus, aga kohe me näeme, kui vana ta võiks olla.
Arno Babadžanjani laul Ära kiirusta, selle esitab Maria Kondratjeva.
Solovjov Sedoi on kirjutanud sellise laulu nagu Večem reidi, mis siis, ma ei teagi, kuidas seda tõlkida, öine reid. Aga selle kõige juures on suur rõõm lavale valuda taas kord meie uhked külalised, meie žürii liikmed Oleg Aleksandrov, Marina Konovalova ja Lucia Italianskaja.
äärmiselt südamlik ja väga-väga tore. Ma jälgisin saali, et nii mõnigi laulis kaasa. Meil on tõesti südamest hea meel, kui need laulud teid liigutavad, teis mälestusi ja tundeid äratavad. Elu, armastan sind. Ka see laul on laul, mida Georg Otsa esituses me teame. Aga selle on kirjutanud helilooja Kolmanovski ja Ljubljud Тебя жизнь. Praegu meie kontserti lõpuks esitavad selle loo Maardu gümnaasiumi õpilased ja gümnaasiumi ansambel. Suur tänu lauljatele, suur tänu ka publikule, aga vaatamata sellele, et kontsert on otsa saanud, ei tähenda seda, et üritus on ära lõppenud. Sest tegelikult on ju see kõige tähtsam veel tegemata. Selle konkursi tulemused on Maria Kondratieva käes ja tema annab teada, millised on meie selle aasta konkursi lõpptulemused. Но сначала я хочу поблагодарить Андруса Рос. Большое спасибо. Конечно же, директоров школ, которые очень были счастливы, когда я сказала о том, что такой конкурс, и должны участвовать все дети, которые поют, которые что-то знают, а может быть и не знают о
удается, но все-таки краем глаза, краем уха узнать. Вы знаете, что очень трудно передавать из поколения в поколение такие, не знаю, красивые, гениальные песни. И в то же время сегодня уже не поют в гостях, уже и в гости-то никто не ходит. Но все-таки большое спасибо и низкий поклон вам, дорогие учителя. Всех участников, которые дошли до последнего международного тура конкурса «Cyprus-2020». Юбилейный конкурс приглашают сюда также педагогов, кто занимался с этими талантливыми детьми, готовил их к конкурсу. Также мне очень приятно позвать сюда тех людей, которые сегодня помогали и помогали на конкурсе. Это Игнатов Владимир, пианист, прекрасный композитор. Пианист и доцент артист театра Рыбникова, прекрасный пианист. Также наши члены жюри: Итальянская, Москва, Марина Коновалова, Москва, Олег Александров, Барселона. И, конечно, наш прекрасный, замечательный Альварс Трансманис, Рига, который Итак, мне очень было приятно. Мы очень быстро раздадим все подарки. И я так думаю, что в конце нашего сегодняшнего вечера нужно спеть наш гимн нашего фестиваля. А сейчас прошу на сцену. Никита Коношенков, первое место. Елизавета Соколова, первое место. Итак, конкурс не только был среди вокалистов в том плане, что не только оценивались вокальные способности. Конечно же, было очень приятно увидеть талант и как чувствует ребенок, как он поет эти песни, как передает здесь со сцены. И по решению членов жюри признанным вокалистом и лучшим певцом репертуара Георга Отца на сегодняшний день у нас в Сталине это Никита Коношенков.
подчеркивания. У каждого члена жюри было свое предпочтение, были какие-то особенные пожелания. И когда шел сам мастер-класс после конкурса, все дети жадно смотрели и учились, как же быть артистом, как я могу стать звездой. Я хочу сейчас дать слово Олегу Александрову, он скажет, как стать звездой. Да, у нас были немножко большие разногласия, но мы решили так, что мы выделим каждый еще спецприз от каждого участника жюри. Вероника. От меня специальный приз. Вероника. Прекрасно вы показали себя. Полина Лео. Спецприз и, конечно же, книжка Георгия Оци. Очень мне было приятно, что и наши сопрано, наши легендарные московские сопрано, которые делают блестящие роли в Москве, в московских театрах, заметили маленькую девочку София Супер. Дорогие друзья, на этом я хочу сказать вам и спасибо, и до новых встреч. И сейчас звучит прекрасный гимн нашего фестиваля. Пусть всегда будет солнце и мир в ваших сердцах. olgu jääb meile päike. Suur päiksesäär toimub nii näeme joonistas poisi. Kõik valmis teeb, siis lihtsalt veel alluda kirjutab ennast. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu öö. Вечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и написал в уголке. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Милый мой друг, добрый друг, людям хочется мира. Их видеть взгляд, сердце опять не устоят повторять. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Против солдат, слышишь, солдат, люди борются взрыв.
armas publik, korraldajad tänavad teid südamest. Mulle tundub, et üks meeleolukas ja hingeläinud kontsert on nüüd küll lõppenud. Ma soovin teile imeilusat sõbrapäeva õhtut. Olgu see teile kõigile kena ja kenasti jõudke ka koju. Aitäh!